Hi, I'm Eva Alawi. Please subscribe to my channel, Eva Alawi. Thank you. Thank Tingog ang manok. Hello, good afternoon everyone. Welcome back to my channel. This is Trust M. So, obviously, ganihan, nag-prepare ko ani. Kita mo sa akong ipang butang. Og bijasong or more siya lemon na dako. Hello, manok. So, nagbutang ko og bijasong, andi nagbutang pud ko og magic sarap. So, ingani, magbato-bato pick me sa akong bisita na si Eva Alawi. Eva Alawi. Tagasa ka ni si Eva Alawi. So, it's a surprise. Makita rin niyo si Eva Alawi in a few seconds. So, akong guest si Eva Alawi, magbato-bato pick me ni Eva Alawi. So, kinsay mapilde, so mupiyong para mupili aning cupcakes. So, dapat dili pilion ang cupcake nga naay kanang bijasong og naay magic syrup. So, it's called Don't Choose the Wrong Cupcake. Don't choose the wrong cupcake! So, yeah. So, again, ang mapili sa bato-bato pick, mupili og cupcake, and hoping and praying na mapili ang walay consequence or walay lemoncito or walay bijasong o walay magic syrup. Alright, so ako na ipakita ang akong bisita na si Eva Alawi. Okay, so na si Eva Alawi. Eva Alawi. Hello. Good day. Hi, everyone. How Charles fans? Hello everyone! So, si Eva Alawi, nagama po siya iyang own channel, wala pa siya video, and then, yeah, bago pa yun, pagsusang kahapon, or 2 or 3 days ago na po siya gigamaan og channel, mag-upload pa siya og video, din ako po siya gamaan og introduction para sa iyang video. So, ang iyang channel is Eva Alawi. Real name is Eva Fernandez. So, Eva Alawi lang na mo. Kaya kasi hindi dagang masalaag eh. Malay mo, dagang masalaag. Eva Alawi! Nasalaag. Okay, so Eva Alawi, are you ready for our challenge for today? Magbato-bato pick tang duha, magbato-bato pick ning duha. Okay, say mapilde, mupili aning cupcakes, unong ka cupcakes. Hoping and praying na dili mapili tong naay cupcake nga naay bijasong ug naay magic syrup. Okay. Alright, Eva, ready na ka? Yes, I'm ready. Alright, okay, so magbato-bato pick me, usa me, mo pick or mo choose og kanang cupcake. Alright? So first nga makadaog 2 points, mo idaog syempre, and then ang pilde. Alright. So ready, Eva. Bato, ready? Okay. Okay. Bato, pick. 1 point. Sige, 1 point. 1 point Eva. 1 point for Eva. 0 for me. Bato, pick. 1 point.
point. 1 point. Otro. Okay. Bato, bato, pick. Okay. Alright, okay, sige. Dili ko! Thank you! Yay! Gusto mo po ganay? Ipalit man si... ito, ikaw na lang naglagay ng ano? Ako na lang naglagay. Naglagay ng mga toppings kung sa baga? So, swerte gyapon. Swerte gapon. Yes, yan napilde. Napildi ko sa bato-bato pick, pero naswertean yapon. Ang cupcake. I remember, don't choose the wrong cupcake. So, na-choose na ko ang correct na cupcake. Okay, eat. Ay, nandiyan mo. Sinabi ko na din. Hindi nila sabihin. Hindi sarap. Hindi sarap eh. Na may ano. Na may ano. Nito Okay. mo. Round 2. Round 2. Round 2. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ay! 1 Ano ba? point. 1-1. Last. Bato, bato, pick. Aray ko. Okay, so ako ni Daog. Ah, Si Bingbing ang mopili og cupcake. Cupcake. Piyong. kayong ako. Hangad! Hoy, wait na, hoy. Oo, tanaw. Magsuwa. Okay na? Okay, Bing. Pili. Asa naman to? Okay, si swerte si... Swerte siya, swerte. Last one na sa cupcake. Last one na sa cupcake. Village X. Yummy. Sarap naman ito. Tagpila isa ni Day. Size? City. Ay, okay tayo. Tawag. Ay, ala? Ay, sa Cebu. Wala ka ni sa Bohol. Halap doon. Bato-bato. So, swerte min pareho. Swerte. Wala pa. Last one na lang ang walay kuan. Walay Walay topping. bijasong o walay magic syrup. May usayo ay. Ha? May sarap. Bigla siya masasap. O, pareho. Magic syrup. Galugin ko. Bijasong o magic syrup. Pareho na. Swerte. Yes, sir. Ano Beng? Pero, gahit ba siya? Okay, gikan man is ref. Ganahan ko gikan og ref. Di ko ganag ka ng humok bitaw ka ng inigpanit nimo dili makaon nimo tanan, di mo nang ingana. Nasa naman, no? Happy eating. Nasa naman, nasa naman, eh? White chocolate? TOS. Di ba kasi TOS? Is it your favorite? Before. Ano ba? Pumiloto? Ano ba yun? Hindi man yung kinakain. Iniinom. Hindi mo na, ano. Iniinom. Okay, so happy to moment si Eva. 5, 4, 3, challenge pa talaga. 2, 1. Okay, third round. Alright, so, start. Bato, pick. 1. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. 1-1. Bato, pick.
Bato, bato, pick! Ah! Okay, so ako. Ikaw. Pwede kita maay to, okay. Ano ba yun? May kainin yan. So, No choice. no choice. Alam mo, pipilian. Ako rin kan on Ano yung orange? Naman yun lagi. Ano ba? Oh, no, 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 no. Dito ko lang kainin ito eh. Ano ba ito? Nangasim? Bijasong ka o ka ng... Ano yung daso? Pero lemon na nagkong kami itong buntis ka. Isa mo gandang daso man? Ganda! It's a challenge! Hindi kaya? Hindi talaga kaya as in. Masusuka ko eh. Tingnan mo. Try please, Eva Alawi. It's for your fans. It's for your fans! Okay na lang. Yun naman. Mga ka-Eva! Hi mga ka-Eva! Wala! Tunda diretso. May tubig. Sige, magpapag tubig. A few moments later. Okay, so, tiwasan kaon? Tiwasan kaon? Wala na videohan? Ate, hindi. Naubos ko talaga. Gandahan. Very good! So, let's have one more round. Isa na lang ka-round. So, I'll try my best na ako mo daog. So, bingbing na ko na matildi para di ko makatry. Kung sa ilasaan eh. Okay. Mauro man sila na. Maura. Kaya usa ka biyasong ay. Ganito na, maura din sila. Biyasong ni? Oh, bijas to Ah, saka magic Masarap. sarap. Sarap. Ah. Okay, so, last round. Okay? Ready? Ready! Bato, bato, pick! Oy! 1 point. Bato, pick! So, yan lang, kami doon naman mag-try at sa-order. Okay? Para fair, port kay ako ah. So, kami doon mukaon. So, I would like to say thank you to Eva Alawi for guesting. For guesting! Sabi ko for guesting. talaga. Oh, wala pa akong yun. Ano yun? Video. Oh, wala pa. Mag-edit ni Ron Ano para pa sa yun? iyang Gawa koan. pa. Kasi, Oh, no, 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 no. unang ano ko pa. Ng vlog. Kaya? Ayan na, ito lang na Dili kaya. Ikaw kag, so kag. Dili kaya. So ang giluwa. Pag kuan din ako, kasi wala gyud na ho gi. Lain kayo ang kuan kang chocolate niya na ay kanang aslom-aslom, yan ay magic sarap purag. Oh, magic sarap. Pero thank you Miss Eva Alawi kay nakaon siya di mo to usad. Wala mahurot pero Kunti lang. basta man gusto nimo hugdo na. I try. For Eva Alawi's fans. So Yay! she's gonna do it sa kung English. Yan ang buhaton para ninyo. Look. Okay. Okay ra? Nasaan na niya ako? Ikaw kag, butilaw ka? Di ba ganang kag bijasong? Pero, Di ay, ganahan ka og kuwaon ang jazz sa bijasong. Nakuha di mo kuwaon ang jazz sa bijasong. paon dyan sa bisasong. Oh, kuwaon ang jazz sa bijasong. Sumpaya na. Bakuna ko no. Magpagka-bakuna ka, naka-stop na mo. Di na wala, dili gyud gyapon. So, hutdon gid ni Eva. Thank you so much Eva. Ako wala gyud. Ako ang napakuan sa challenge pero wala na makaya. As in, luod, kinaluodan. Pero, Ginahan ka, babe? Or Okay man. luod na. Pero, gamay. Pero, Lain, oy, yan ang pagkatuloy mo ka Hilain magud chocolate, magud unja. Okay na siguro card.
sudan, karne, or kuan, chocolate mo gud siya as parat. Lain. Go, Eva. So, kaunan siya ni Eva. tubig kayo. Tampis na kayo kung kan. Ganira ko kumagtampis pa yan. Yung una, parang dili mo matake, pero sa mga ano na, okay na. Ina, uy. Go, Eva! Go, girl! Para sa imong future YT channel. Please do subscribe to Eva Alawi also. That's EVA. Alawi. Alawi na. Ivana Alawi. Ayan lang is Eva Alawi. So, sa man bing ako ngayon i-challenge na maglaba ka nga. Wad yun kayo suuton. Kasi Eva Alawi, nang laba siya. Ano to, walay bra? Ay, walay bra o walay panty? Ano to, okay ba? Walay art? Walay art, walay bra. Dili, oy, Hindi, walay bra. Walay bra. Oh, no bra challenge. Imo ha, perfume ra imong suoton. Ligo man imong ligo, ma-perfume na ka. Shh, perfume ra imong suoton. Sabay na Preview lang talaga. Alright, so again, thank you so much, Eva Wala Fernandez. lang. Thank you so much to my members also. Isa ha, ako i-flash direct to my members, and mga nagpa-members ako i-flash direct. Thank you so much to my SYP fans, to my DXN Care team, so Team Blessings. God bless you all, buyers, mga loads.